tugicokereria thiini na no ndirakuhwo ni munyui ha ngociria nga tension ire igikoine ngani nyingi muno ta mheshimiwa Charles Keny munyui na ningi twina Rehab Mukami niwe mama county wa kuria Nyeri na mheshimiwa Jeremiah Ngaukioni atiriri munyui yes ndina fatana riri na kiundu turiaria tugucoka twarie haha mbere kirabatithio ta xenophobia no na ndoguma rugai ni afrophobia to ni Africans na ndonire muthuri wetagwo mare makiuga ati ti uhoro urakena umuthe no rucio ni ugoko riu ngeuria atiriri ithuĩ twambire tugithekererwo muno kwa Jania Zaki ati Nyeri ndeto ira twina cio ndia muragia murangaira ati haya koguo nyo no murwe kwa jaru nyumba rwera kanitha-ini Nyeri ndwe kwari kuuto ni mutimia magura mutimia de jori kwere tocio ngeuria atiriri institutions ici iregi marari munyui etondo twakinya undageria ku imagine atiriri riu takiharo gwakorwo kuhana atia kwina mundu urerikana ni wakiereweke kwina ungi ukerekana ni watangatanga wakorwo ta Nyeri kwa mheshimiwa ng'ania no watangatanga riu tiga riu uria gukaga siasa igatuika cia Jubilee na cia NASA twerekeire ku na riri ria muico hi niguo tucokeri wa gukorwo na waria muingatanaga nao magatiga mwagaukana ta maiya theru macoke manyitane 42 43 against inyo murarwa murago rairimu ici. That is the reality. Gwire ndumwe hau niho turi anyambe njuge maundu meri wa mbere ndigwicia borithi ni rari na hata munene wa guka kweria kugira nginya haha itoja mheshimiwa guku tondu rani ndagio gucamono by the way itire go cause disturbance ri guthoma pino ko ni misdemeanor ni kahitia kanini wago meari itakirite tandatu ihitia rire inene hihi no gitwikire ni obstruction mundu rakira kana ku resist arrest kana assault na ndiwicia ndikio kahe mundu rakiripota ati ni aki assault kana maundu ta macio ona andu aria mena thina uria munene mangiria thina munene na mangira nyitirwo rohwa ni aria maragiragia ako mheshimiwa ni aranyitwe atia tondu acio nio maragituika ni mara iria kinyitwo ngauga atiriri as a country uguo mheshimiwa uga ni tukwenda tuyurie ciuria tondu maundu maria maratuhe energy nyingi tuoga kimuri twari uhoro wa mheshimiwa Ndindi Nyoro na mheshimiwa Maina wa Kamanda kwina issues cia development na issues cia xenophobia turari uhoro andu itume South Africa na kuria kungi issues cia na maundu maingi muno tungirongoreria no na mathaa maria twahuthira na energy ria twahuthira na raia ria iunganite Murang'a kiharo na kuria kungi ikiari uhoro uria kurathire nyambe tujuge two things na nyambe nenyenda ku disabuse some of these things. Mheshimiwa ni ari uhoro wa mheshimiwa Kiujuri my friend a good guy na uhoro wa kuhe ministry kuruta ministry department ino ministry gutwarere gucio no wa president andukariganirwo it is even ridiculous gukorwo ati mwena ministry ya water irrigation ni karuto from water igakorwo ikundu kungi in fact to me honest opinion nyamu agono go ministry mwe ya agriculture mai na uhoro ucio wa irrigation no kiuria ni aboti mheshimiwa niguo ndugagike hau ndwakiri number 2 tutigage utwikate institutions itirawa we have NIB itongoretio no mwe witu etagwo Joshua Toro damu icio pans icio turari horo acio gutire kundu igwikatea tondu no department ya ruto haya twaro kuria kungi yatoro kwi ministry no igi no munene wa nyamu ino institution ino twitaga board ri iria execute by the way ona mucemani ucio wari Nyeri ri CS no gukokite ku launch kana kuhingura no mundu ria chair wa NIB as a board no witu kugo kugitwika ni kwa hoto mohoro wa NIB kana mekire mutaratara wa maira hau no tugie na thina tutikariganirwo nyamu egwitwo NIB kana irrigation ni kurutwira yarutitwo kuma kwi water ikareho kwi irrigation ni gucokio iracokirio but I don't want to dwell on that kira gwenda kuwa ni horo ariri ni horo uyu wa kuhana ta twariganirwo na ni twa devolvire tuikarite haha kurorete mathaa meri tutiro turari horo wa county government and agriculture is fully devolved other than policy to a large extent otore health na we devolved to national referral hospitals gutire handu tuonagira functions cia county government no ria maguru no gwika maundu macio mothe turari horo wa mahwa ma bendiko no horo wa guthondeka thoko physical hare rienderio-ini na thoko yo gitu kiaragio horo wayo tondu thoko to hare indo igutwarwo ni opportunity
ngauga atiriri there is all these things as in a confusion thino wa bũrũri na kĩo mheshimiwa arari horo ari niki tuthiaga tukahĩngĩcana no nona ri tukimaktaimagĩta hũ tukiaria siasa gutiri hindi tuliririkana atiriri ira Murang'a ri governor wa Murang'a ri na andũ arĩa me hau ũguo ri ni atia mangĩenda kuuga ũhoro wa maũndũ macio tũrari ũhoro wamo maĩ macio na nĩronire mũnjukanĩro rarĩho ya minister ya PS teno twakenaga PS ye witũ. By the way, gwacagũrwo ma PS na mamia nisa twaroraga mundu witu eha wona mundu akiambu hau ukaigua wacokia ngatho muno tondu mundu ucio ni rohata wa kuwa mo access mugeka no ronire reticulation ya mai kana horo wa distribution yo na maundu macio ri no akiona no county government national government ina mutaratara wa wale maundu mari yago no gwika horo konaine na mai na kuhingura mifutaratara konaine na mai handu hatukorwo thirikari cia matura na thirikari ya bururi na andu aria mekiritwo thini wa mo ni maranyitanira na njira iria yagirire ri tweheririe horo ucio tukiamba tukiwiga kando tukiamba kuria governor yo koragwo murengo uriku nikiereweke kana nitangatanga nawe mundu uri ungi uhetwo kanya ga ku serve thini wa thirikari ya bururi kana ya county ri urarora mwena uriku 2022 no igoka because ugo niguo Ngai operatagi rucio ni Tuesday jamba ya wira we unyitwo muthi kana wike atia kana uge ni uraturwo ni maitho rucio Tuesday no igakia 2022 no igakinya that's a reality na nitumnima miaka 10 ya uhuru riu miaka 10 ya uhuru ni 6 reke turorage hau na ithui tukiari horo wa maundu macio mangi mothe ri tuyuri atiriri miaka eno 10 ya uhuru tungiamba tu focus na eno 10 ri tuyuri atiriri niki giki twagwo no gukorwo twika against a backdrop ya kiria twina kio tha ici tondu 2022 ri kiama ne gigagiuka tugituike ni twateithika na njira tugateithika but today 6-7 years into Uhuru's presidency uguo iga na area ingi ya kuongerera na kuria thutha ri na Uhuru arathana thini wa devolved system of government tutingimuria ciurie wika no mwaka turie governor ri na senator roraga governor ri na MCA uri approvagira mitaratara ya tarungu cia ne hindi horo wa plans cirathi na mbere cia development niguo ci inform horo wa budget cycle andu aya MCA ri mureka atia mitaratara yo turari horo wayo kuingiria maundu maya mothe nyamu no yetagwo county development plan ri ya iko CIDP county integrated development plan ihana atia neregira na atia na maundu macio mheshimiwa ali horo civic education tondu ni function ya county government under section 100 ya county government act ri tukinyeta these are the fundamental questions twarega kuyuria icio ri turiukaga ha show tukauga uria kiereweke maraugire tukauga uria tangatanga raugire tuka predict uria makauga rucio ningi tugoka ku confirm kana marekio aboroga mira ate mheshimiwa njuke kuri wetu ndira guikara ngigucokagia kuria macinani tondu no ngugitagwo mukaima wa macinani already Senate na magavana maretekirire 316 billion yet otogo munyo aroiga ati maundu maingi ni devolved absorption ihana atia ito taruri trade shenanigans one ugakora ati ona ngukuragia Wanjiku ati Wanjiku ari na ati kira kiramukenia ni ati ni arakire kinyumba kinene ati marahoyagira no marakire kinyumba kingi kinene na ringi ona matiraingiha hari mbeca ici absorption yayo ihana atia na hari riri county ku airline na big 4 agikorwo ciikuo county ku airline na vision 2030 agikorwo ikirioho na ya vision 2063 mheshimiwa kana ici gutwika tu no mbeca cia thii ugakora county ira absorb kindu 50%. You know, this is a good debate. It's a good debate. Na ni ndona tugithii handu kiuria kiria twagire kuyuria hari ciuria icio ciorio ni wakiri uria tuthiete na what are we achieving, what do we want to achieve na ithui tandu me bunge ya guthondeka mawatho tuyuria atiriri ngiuka hai gucokia kiuria giaku bitterness yo ndona haria ya andu akiharuri na bitterness ire ndironete haha barabara na andu agithumuri na riu ni turonire andu nginya Nyeri kundu gutari gwakorwo kiundu ta giki andu magiukanirira ri niki giki twagire ku fix ucio niguo ndu ria twagire uko tukiaria horo waguo ta bunge na no nginya na ho ndenda kuga atiriri na tutieherera no nginya turore watho uria uratutwara na ha ni competition, you know, this personal competition iratuma andu mathie kurwa kama ndi arari gwakwa ndaragwa na no thimu ahurire ngimwira we endelea
to ni ndari undu wa guthie gukagwo kundungira ni makio ndago ndi undu wa guthie wa ndachoka ndaragwa ri kuria tukaria na andu no tukaria na turikie tondu there is a bigger picture. Yes. Where is the problem with our constitution, with our laws? Why is it that devolved functions icirathie na niho uragweta horo wa 316 billion twangethanira kahinda karaihu uguo niki hindi wajikuria roria ri hari ndari na service yaraheo niki gitara work. What is this that we need kurora turore twina senate ira compete na national assembly hindi ira compete ri it may be entertainment to a view no ni bururi urasava tutigakinyukia na njira twagireire becha ni twoga twina 316 aria angi magwaitire ho ni mwacoka mwetekira 316 ciuria niki kirathiaga na mbere maundu macio ni magire kurorwo na kwina chira igoti-ini. Where is it that we need to fix in the law? Ni wagwete horo wa absorption capacity. Undu uria wiho ni atiriri, as we sit here, one of the biggest problem na devolution ari ni and ni kende chiria, how do we fix it? 70 almost 70% ya beshiria tora manengera ici 360 matabzo ciathie kuri mishahara mari ha mishahara ri iria maragiire kuhuthira tunini ri ona hati na kahinda ga kuhuthira ukona cia tigara akaunti-ini ona ko itigicokaga tioka national treasury ni andu mamenye gutiri mbeca icokagio na guku riu you can tranyita kugu ni twagire kurora ni atia what kind of growth, how can we help the county governments grow? Tari tukiaria na governor ongi toragia nake akanjira atiriri gwakwa in the last 2 years ndakorwo wabici I have increased the growth revenue ya gwake by 34%. Tawiurie ko bururi no kurie revenue by 34%. Where would we be as a country? Tutigirari horo wa 316 billion. Tugirari horo wa becha nyingi turacieka. Niki kiwarekire revenue irakura. Tukirwa oversight tari uturi hau uguo ndagika eno ta bungeri. Ni twahitukirie budget. Finance bill tutitwahitukia. We still are somewhere. Nidirona tukirwo we are supposed to have a meeting in Mombasa as chairs of committee kwabiria gwiciria ndeto cia budget. Ukiuria tiriri kihinda kiria kingi turari kuo ri bunge ri engiri ndungiakorirwo kinyitie haha tondu parliamentary system ya thirikari ugatiri the government collapses. Yes. So the government is also careful kwa gukiria maundu diga collapse. What is this that is not working? Ikiki nikio kiuria twagire ukorwo tukiuria na tutire handu tuhititie. We just give ourselves a new constitution the other day. That is wonderful. No ni kuri kundu twagire kwambiria kurora to adjust niguo tukinyire Wanjiku wa chief maundu macio maria twendaga machifu maundu maria magutuma uthie bururi uingire mbathi kiumia kigima na ndororio tigiti na no warihire no ni tondu things are warehire tigiti-ini systems are working na Wanjiku ndai na thina wa gwiciria no uratuika president no utaratuika president for as long as bururi utuguthi na mbere na ku engage siasa icio cia kuria no president na kana no agwitu kana tu agwitu na warikia ukorwo tu no agwitu kana tu agwitu tutarainia atia nake aingiraga o haria no arwo tugakorwo ndigikaga gitiri akanyona atia ni akanyona kamweke ka appointment na ithui twagia na twaheo platform yo tugathie kwenderia ndeto yo kwi Wanjiku to niki kiu kira ni ndu ici twero cia kiwereke ndatanga it is really a waste of our time as a country. We need to go beyond it. Tugerie ku understand tuote kucira mathina maya twina mo tukumeka atia tondu 2022 ni guka na no guthuranwo kuri aria magathurwo kuri aria matathurwo. What we need to do is to reduce the relevance ya ndocio mathurwo, relevance ya maundu maria marekwo tumierevate atiriri mama account tondu ni jo tuko tugikiria ningi Wanjiku niki arenda ni arani itaru weri we uri wa keri kwa na mama account ungi wiho twena governor kwa jaithu Nova ikoragwo ri nene muno magavana services andu aitu ni maramukira services taru hindi no kurana na ndugamano eno ya magavana kuga matiku ya bia ici ri kwina wira urautikaga kuri account reke njuge guti wira urautikaga ni kurambite kurugama. Wanjiku arenda kunengerwo maendeleo maria ereirwo and we must have our priorities right. Taru ngihe example ya Nyeri County kuniko twambiriirie uhoro wa kadisha ya universal health care. Governor ni arageria no gutire na mbeca
taru ngithi thibitari ito ya General Nyeri General Hospital ugukora andu makomete ana ugakora andu makomete atano to muthi no igire rugano ruma guku Inoro rukuheana guhoro wa andu atatu marwarite thiini wa family imwe na matihota gutungatirwo. Undu wa mbere no nginya twambe twitikire the economy is not doing very well, na nikio mheshimiwa arauga finance bill ndirahituka tondu mbeca irageria kurutwo haha itwarwo haha irutwo haha itwarwo haha. Wanjiku arenda kuigua athie Nyeri General ni arathondekwo na ni arahona, na nikio thibitari itu yo thaya turamitwire level 6 na turamineana guku kwa national government. Na ni no nyende thibitari ciothe cia county taru ni ronire horo wa Kirinyaga waihura ni nyenda kuga nima twethu Jubilee manifesto itu twari na agenda inya, but we must have our priority itu ni horo wa health, ugima wa mwiri tondu mundu atari murono ahote guthie kuhanga na arute kibarua no ne wira. Undu uria ungi ni horo wa food security, gukorwo gutiri mundu urarara atari irio. Twambe twitikire if the economy is not doing very well ni ati atugwika ni ati twagirwo ni kwamba gwika nigetha ona Jubilee ona President Uhuru Kenyatta ria koimari umuthi uyu Uhuru akite barabara nyingi muno waihura no barabara ituanitwo na Kibaki andu othe metikite barabara ciothe ciakirwo ni Kibaki guti mundu rarikana SGR na guti mundu rarikana maundu maria mangi. Ni no nyende thirikari itu twambe tunyite horo wa health tutigirire gutiri mucio no omwe utari na kandi ya universal health care, tucoke tutigirire gutiri mucio no omwe ukaga irio tondu no nginya twitikire uria kuri tondu uguo niguo kuri tondu twanyita ha tukahutia waihura tugatiga tukanyita ha taru ni uronire Nyeri Governor Mutahi ni arageria collect revenue kuma kuri mundu endagia nyama bushiri biro yo bunge already kwina haro nene muno Nyeri na ndenda kwira mundu ucio wa nyama ringi endagia kilo 1 muthenya na nero ni arere ha 10,000 mwaka parking Nyeri mundu arero arere ha ciringi 8 nginya ona ngitionekaga. Taru ku ni ndenda governor etikire maikare thi na andu a Nyeri maiguanire na wo Wanjiku endaga kwirwo ma wamwira ma no mwire facts ni akunyita tatwatire mheshimiwa tutanakiria. Yes muri mwetu wana hena andu na gekeno nyende ona mheshimiwa no agucokia ni muikaraga thi ta Gikuyu urungura mutongoria president akamwira cioneki ciakwa ni one oyo giakerere kerunjuria riu kia national inyu ta Jubilee muri muikara thi na president na munini wake akamwira atiriri big four ri andu aitu ni u na ndenda tuthii u ageta magavana gwake big four ni u mugithondeka icio county development plans irathio ni mugiaga na ndundu mheshimiwa tondu ndireciria ni korokoro ici ciekireweke na ndagatagi centonu mutire akamutietagwo ni muthuri mwene mucie akamwira we ni urarema we ukire we na ni mwaragia maundu macio kuma horo wa big four guka maundu macio wagweta taru guo waria ndeto cia guthie uka mukera muthamaki uria maundu marathi. Reke ngwire ucio niguo thina uria munene kwaria ma waihura ucio niguo thina uria munene tukoragwo naguo tondu ithuĩ tutihotaga gukinyira munene na tutire twathi mucemanio ni twathire mucemanio hindi ria twacokeraga githurano na ni twacokire tugitwa ithuĩ tutire twetwo mucemanio tondu ona wageria kwa access Nyeri ni twathire andu makirwo mandike maundu maria mangienda mathie na mbere hau niho maundu macio makinyire uguo kwina gathina tondu kuri na andu ni maana ni nyendete muno na wapo ministers akukwanyu acha waihura kuri na andu mageragia guthoka na nikio urona kwina maundu ma maretwo makiereweke no horo wa tangatanga na nigwenda gucokeria mundu gwitwo Munyui ni ndihuraga siasa na ndiaragia undu itari na fact yaguo. Joshua Toro muthenya ura ithuĩ twahuragwo na Kĩũnjũri, he was seated there and he was seated next to me. Na Joshua Toro ari wa mbere, Kĩũnjũri arugamite haria iguru akiuga Kĩũnjũri reke ahurwo wega. Mucemanio ũrĩa warĩ kũharaganio kũrĩa Kandara, Joshua Toro niyo watwarite kĩereweke kuu. Yes, koguo angĩkorwo niwe chairman, tafadhali arute wĩra ũcio atigane na siasa. Ciakinya hau twamba kuga reke mwirema na mheshimiwa ni gucoka ni njaragia ma tabotige munyi na mheshimiwa twacoka ni ngwenda unjire atiriri njuria ndaikia maitho Gikuyu-ini kai gutari na athuri atigaru mangeri mwaga gwikiria tuko tugicokereria kahinda gatari haraya athuri ni maina kamanda na ciaki twina mheshimiwa no aikigwa gutiraga mirambio gaikio twikire tugicokereria kahinda gatari haraya.